Vhadzulapo vha fhasi ha masipala wa Raymond Mhlaba vha miṱa i paḓaho tshigidi nga tshivhalo vha khou livhana na tshinyalelo khulwane vhukuma nga murahu ha tshiwo tsha mvula dza maḓumbu mulovha. Mashudu mavhuya kha vhupo uhu a huna mpfu dzo vhangwaho nga tshiwo itsho. Vhuṅwe vhupo ha nga tsini ho kwameaho ndi vhupo ha Muldersdrift na vhupo ha Dimbaza. Vhadzulapo vha vhupo uhu vho dobedzela vhumbalembale ha zwo salelaho. Ukhansila nohulumente walapha eSouth Africa asenzele uncedo thina kuba ke ngoku asinathemba, asinampahla zabantwana, asinanto nje. Ndizazi mntakwethu uba ngoku ndingathini na enyaniswe naye, andizazi but ndiyalidinga lona uncedo. Vhamasipala wa Raymond Mhlaba vari vha khou ita zwoṱhe zwi re maanḓani avho u thusa vhapondwa, fhedzi vha ri khaedu ine vha khou livhana nayo ndi ṱhahelelo ya tshomedzo. Abantu abakancedakali kwisehlo sakulo nyaka kupheleyo besehlile, kodwa ke they are promising into yobana naleyo iza kuncedakala, bazawukwazi uncedisa kuyo. Size apha sizonceda, sibiziswe ngumastelana nomeya walapha iRaymond Mhlaba basizonceda ngezinto esizinto ke size nazo zingubo ukutya. Balamdanzane hone hovigwa lufu lwa mrubiswa muthihi nga murahu ha musi o ruwa nga lupenyo kha tshiwo tsha mutsho no yusi wavhuḓi wa ambarelwaho na nga mithathabo.